Hashize imyaka myinshi abakinnyi b'Abanyafurika bitabira imikino Olympique hirya no hino ku isi, aho bahatana n'abandi baturuka ku yindi migabane. Afurika ubwayo kugeza ubu ntirakira iyi mikino na rimwe. Hari abatangiye kwibaza icyo byasaba kugira ngo iyi mikino Olympique ibere ku butaka bwa Afurika. Abanyafurika basiganwa ku maguru batahanye imidari ya zahabu, ifeza n'imiringa ubwo bahirutse mu mikino Olympique yaberaga i Tokyo mu Buyapani. Iyi mikino yari yarigijwe inyuma umwaka wose kubera icyorezo cya virusi ya corona. Muri Kenya, ibihumbi by'abantu bishimiye intsinzi ya Eliud Kipchoge watahanye umudari wa zahabu ubwo yari amaze kwiruka mu cyiciro cy'abasiganwa ku maguru ibirometero 42 bya marato. Umwe mu bafana bari aho yatanze icyifuzo. Tuko na furaha sana sisi watu wa Rift Valley na Kenya. Twebwe abantu duturuka mu gace ka Rift Valley turishimye cyane n'Abanyafurika bose muri rusange. Gusa ndasaba abayobozi bacu kureba ikibazo cy'ibibuga. Reba nka stade ya Keino yarasenyutse, kandi uyu munsi Kipchoge yeretse isi yose ko dufite ubushobozi burengeje urugero. Ibihugu byinshi bishobora kutabona ubushobozi bwo kwakira imikino nk'iyi kuko bihenze cyane. Andrea Zimbalist ni impuguke mu bijyanye n'ubukungu, cyane cyane mu bijyanye n'imari ikoreshwa mu mikino. Iyi mpuguke Zimbalist avuga ko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bishobora guhenda kurushaho. So you might read, for instance, urugero rworoshye ufatiye kuri iyi mikino Olympique yabereye i Tokyo yatwaye akayabo ka miliyari 15 z'amadolari y'Amerika, cyangwa ukareba yabereye i Rio de Janeiro muri Brazil mu 2016 yatwaye hagati ya miliyari 12 na miliyari 15 z'amadolari y'Amerika. Ariko mu by'ukuri akayabo kagiye ku mikino y'i Tokyo karenze miliyari 35 z'amadolari, naho i Rio ni hejuru ya miliyari 20. Iyi mpuguke Zimbalist avuga ko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bishobora guhenda kurushaho. they don't have the necessary transportation and communications. Ntabwo bafite uburyo bukenewe bwo gutwara abantu, itumanaho, umutekano, ibikorwa remezo n'uburyo bwo kwakira abantu. Rero birumvikana ko amafaranga bashora bakoresha ibyo byose ari menshi cyane rwose. Ikindi kibazo cyaba gihari ni uko waba ushora amafaranga angana atyo mu bikorwa remezo kugira ngo wakire imikino utayashoye ku mpamvu zo gukemura ibibazo by'iterambere biri mu gihugu cyawe. Kuri ubu Senegal itegura kuzakira imikino Olympique izaba muri 2026. Impuguke mu bijyanye n'ubukungu zivuga ko hazakenerwa byibuze 1/3 cy'amafaranga akoreshwa mu mikino nk'iyi. Babacar Maktar Wade ni perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa judo muri Senegal, akaba n'umubitsi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikino Olympique na komite ya siporo. Au-delà du Sénégal, c'est tout le... Hariho ibiteganijwe ku mugabane wa Afurika wose, kandi Senegal igomba gutegura imikino igomba kuba yujuje ibisabwa byose nk'imikino Olympique iherutse kuba. Kubera iyo mpamvu rero Senegal iri gukora cyane kugira ngo izabigereho. Wade yavuze ko imyiteguro igenda neza. Ce qui était prévu, c'est de procéder à la rénovation de... Ubu ikintu turi kwihutira gukora ku ikubitiro ni ugusana ibibuga bitatu by'ingenzi. Ibyo birimo stade ya Iba Mar Diop izakoreshwa mu mikino yo gusiganwa ku maguru, hazakinirwa rugby n'indi mikino. Dufite kandi na piscine ishobora gukorerwamo imikino Olympique nayo ikeneye gusanwa. Ikikijwe kandi n'ahantu abakinnyi bashobora gukorera imikino yihariye. Hari ibibuga by'imikino y'intoki ya basketball, hari ibya hockey, hari naho imikino ikorerwa ku mafarashi. Wade avuga kandi ko hari n'ahandi hantu hanze y'umurwa mukuru wa Dakar, hafi yo ku nyanja, ahantu hazwiho kuruhukira, aho umwaka ushize Perezida Macky Sall yatashye stade nshya yakira abantu 50,000. Icyo gihe Perezida Macky Sall yavuze ko iyo stade ishobora gukoreshwa ku mikino yo mu gihugu n'imikino mpuzamahanga.